dusome mwahashitse urupapuro rw'amajana 42 icete kigira kabiri Timoteyo yandikiwe ngira ariko handitse nuko muvuga muri ni kirundi mvuze cyumvikana nivyo ibi bizoba ntibarashika y'abantu ibi bizamugecereza ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye kuko abantu bazoba bikunda gusa bakunda amahera birarira bibona batukana batumvira abavyeyi ntashima banegura ivy'Imana badakunda n'ababo banka kuzura barementanya batigarura inkazi badakunda ibyiza abaguranyi ibirangamuka bifashisha bakomeye bahimbara bakabirutisha Imana badashobora kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwabo bameze batyo wanga kubatera ibitugu bw'indwi banga biga ariko ntaho bashobora gushitsa kumenya ukuri Yesu abahezagira Yesu ashimwe nakunze kumera neza birashoboka Yesu ashimwe mwafatiye ku nama yari Yerusalemu hajya mu bintu bigora kuvuga ubutumwa iyo ugiye kuvuga ubutumwa ugahura n'umuntu w'ikigoyi byagoye nawe ababwira ibyo mw'iryo shengero ngo zomba abantu ngo none ko cyose uwanyu wehe umuhinda twebwe ngo bajya barahinyuye ndakuba rero Pawulo yahuye n'izo ntambara ahura n'abayuda aho yari aravuga ubutumwa mu banyamahanga bamwopoza bamubera iki intambara baca bagiye Yerusalemu bagira inama baravye inama baravye arabaho ubutumwa avuga basanga ni bwiza acashanga mugabo hari abayuda baza kuremereza abandi hariya ngo ivyo gukebwa imigenzo hariya mu Kiyuda ngo batayikoze ntibabara abantu b'Imana bacagira iki tubandikiye Petiri abanyamahanga aribo naje banyandikiye nawe timubaganutse muce mubabwira ngo mureke kujya ibinitse n'ivyipishije n'amaraso mureke gusambana mureke kujya n'ivyaterekeye igigomana ivyo ni mwabyirinda muzomera neza Imana ibahezagira rero ndaraba muri iki gihe abantu barameze nabi kandi bari mu ishengero ni ibi bintu Pawulo 18 mu kutasomye yavuze ngo abantu bazoba bikunda gusa kwikunda sibi mugabo kantu gusa ukuntu twiwe akuhaye ikintu abakutsiga kwikinda zose gusaba abo bantu bazoba bikunda mugiki babaje aravuga n'abakuranyi banegura iby'Imana naho bwo nakinezera yamafisi ibintu byo kunegura byo kuvuga iminwa shayifunika none harisha abakuranyi ibirangamo kabitaki naho ngo bari ibintu niyemera kuzura ngo jorane gasiga musura mu rugo rwiwe ujene mbafisa amahoro arantaba abo acaravuga ngo wamubatera barafise ishusho yo kuba Imana yishuriyo baruba Imana bate no kuramutsa bababwira nuko baramutsa bigonze bakabuba mugabo n'ishusho mugabo itari n'ibintu 18 bivuze birangiye kire haleluya Acharavuga Pawulo hanyuma yanditse bato wabyanditse cyahera no dufise cyo kuvuga kuri Yesu ariko kubera mabaye kumva haleluya umuntu wese yanditse kumwigisha hari abaye kumva haleluya akavuga umwami Yesu kuzikoro Imana yahaye Yesu ubu abantu bashiye mbona aho kugororoka neza hari abakora babiri bagiye kwatura kwihana bashitse bakabihaya aje batara baka cyangwa niba bagiye cyabwira mugenzi we bazobashaka bakasagarira ngaho niba hari batawishishikira cyo Imana sindango tiyo urazoma bana uzura ifite ko byinshi byo kuvuga ariko nabaye kumva ndashimira ijambo ry'Imana nawe ritinya nawe baba uri hejuru utwara siba mu banki n'ibintu batwara aho
uwo riramubarira ngo arabaye kumva mugabe umuntu umwe ngaha urabe ko mutaruta kwa opeti amukarangamye mugaca kwa mwabaye kumva kuko mwari mugeze kuba bigisha ariko ndabara mbona umengo umuntu yasubira kubaha uko byatoroshe mbona umengo twasubira kubaha amata niyo yombi mbona ataramenye ibyatugumye tubiraje wowe urakwiye gusubira kwigishwa no gutambika guhera bwa mbere bakakubona ubwira haya Imana irahawe ikabona ati naho amaze imyaka 23 naho yihera ngo watangira Yesu ati bari bakwiye kumwigisha ibya mbere cyo kwitangurira agasubira kwiga guhaguruka ahaguruka ni abakizaba barasaba abantu bakutse aho warugeze ahantu nawe haleluya wokururuka abadayimoni hari baye n'izina rya Yesu kawurisho byageze na Kristo Yesu ariko acavuga ngo abantu bakutse injya zimenza bakutse abo Yesu ashimwe mukirena natari karisinzira kuti agomba heze ihangana Yesu ashimwe Joy mtakaka simeza ke aravuga ubuzamba ngo tugomba turangize adasakoma handi n'ahandi ngo turangize minota 30 je mtakaka bizalimu nina hekaya kudasiba imana makano imana wamugisha ubugaba n'igomba kude bwo muri imisi ndiko ndisenda mona cyane nabonye nyakara muri jewe Yesu ashimwe ariko ndifuza kandi ko ndikubutindokira mu izina rya Yesu nemeye kunywa neza abantu ndababwira haje umuntu afite kubikigaba umuntu ariza kubarira ngo wewe ndakura urashabubira hari umubyeyi yarasa umuntu mukuru n'abandi batoyi mugabo akaba n'undi muntu bari hagati yamunokera yanditse neza yari muri Katolika Yesu ati tubazaga uwo muntu yaramukunda cyane wone we ukuntu bose yamukorera yagiri mugabo Imana ikira mukuraho hamaye arafa uwo mutamaragira amagogo mu mutima agira amagogo mu mutima ko umwana arabona ko basigarana bariko barasezera haje bagira aje kumuhamba sinzi murabyumvira hari akantu bakoza mu mazi basaza bakigira kiziga mu gusezera muri Katolika kenshi sibyo akazagashyira agacaho uri nyuma yiwe n'abafataye hari ahandi nabo babikirusanga bazanye parufe anandi basiga amavuta n'abandi barabanye bakarengana bikova kwishi rero ngira ngo gifite bintu byo yakoze akantu guca kari kushenza cyangwa ubwego muratuma basiga agashaka abijako uwo mutama yarakoze guca ararinda afite ku mungu yiwe yakunda aramuheza agira aramusezera acakira ngo tsaka boreka ngengire ko namenya nzosika handi acharabamisa kuriya kuba mungu mukuru n'aba urumva ngo ntacyo nsigarana reka ngire gusinzo kwiga ndagaruka guseze arabantu bameze ubona ko ari bantakimazi umugabo yari yavuze ati birashoboka kumuyomera neza birashoboka komera nabyo byoshoboka komera kwamana imigabo yo gutungana Yesu abaheza mwemwe azokurongora kandi azoguha gutungana kose wome kuri Imana ibahumugisha ni ijambo narizi rivuga ngo ibi bizaba mu gihe cy'iherezo uwo mukozi w'Imana yaraba ariko araraba igihe cy'iherezo arabona ugenda ndenga mu gihe cy'iherezo umenye ko hazahari ibintu bigoye aho abantu bari mu ishengero batarimo ari randamuke bikisha bibona intashima banegurira Imana mugabo kagira ishusho yo kubaho
muri baririmbyi barimo, mu bikorwa byose barimo, mugabo iyi shusho rero irakononeye, iyi shusho irakononeye muri iyi minsi. Muziki ishusho igitiki, mugabo hariho solisiyo nyinshi twabwiye ko bameze bamaze kubabona batera ibikuguru bakunze wigiye ngo bamabiga baratonda kuwa Mungu none wakati no kuwa kane baraza watu wanashobora kufika kuhubiri kukumenya ukuri Mana tutabara tuabana basi kukumenya ukuri Imana batagira ni jambo nayumva no babwira wabanje bakorera no gukoresha ubwenge bw'ibyo byavuze iyo bagiye kumenya kumogorera ngira n'umvumba ngira ndabishire ku rurimi rw'iki Faransa jewe ndi umukristo nababwiye mugimana itombembera n'isanze kandi nizoza kumbatse bya akoresha cy'amari izosanga hajya mu kwisi baze wakororotse neza akiri impera yaberanga aho wakorotse mu kibanza waburiye Yesu ashimwe ingorane muri iyi minsi tuzakubaza ibya wa mwarimu tugashaka bakondora kubabera bakontabure bakontorere Yesu ashimwe ko no kuva ikibanza cyawe jewe kumaho ngeze izosanga ngeze Yesu ashimwe je kandi akoko munda ko yanditse afrema kandi cyangwa icyanyanye kabiri kubera isoko kuza yavuze ngo igiti gikoze mu cishindira kabiri kiba kigomba kugira iki urimena cyapfuna nitendagaza imbere y'Imana narebinga Imana ariko no kumanza kwihana ibi bintu by'ubujambo no kumanza kwihana n'ujya kwihana nikora kunze masubira ikindi kigomba kunsiriza bwawe kandi maze kubishira mu mitari myinshi yewe jewe naratetse hari inzoga bita kanyanga twirirwa twicaye watetse umva byari ibintu mwabojeje mugashira mu nguru mugacanira hakora ukimara imwe rimwe umunsi wose ugahera uwundi ari hariya gucungana na polisi mwiza mwumvise bije mwawe kukamurika kukamurika ngaho Imana ishirana barindura turabona none abadayimoni bibaza ko banezerewe barangomba mugabo nanje ko bise Yesu naco nzoba ntibazoshobora narababwiye ati muzoshobora ko mutangishiye hariya aho musomo twatanye kuba n'abandi bantu hari mu ntambara n'abasoda yewe shambona hano urupapunda gutera ndabusanigura ndabutwaye haba umugabo yambonye ataka hirya akunguruka amupanga mu mutwe candagwa nicungoma induru wa mugabo aratinya gusubira kumuhohosha cyagasimbura uko ndiruka mugabo hahita nagenda ndamutumye inkwavu zishatse neza cyane zondaziga Yesu abayezaga narabyaye nabikoze ntarizera ko mutabyumva yarantabaye none rero namaniruka kuko ntapfiriye hajya haleluya ndi mu ntambara Rwanda bijyana umuntu ariko arasinzira mu mari turi kuramubwira nama tumviriza haleluya ndi mu ntambara Rwanda bijyana ngomba kuja mu ijuru Imana yahezaje abantu bafite rero bakuze bamaze kugera ku nkingi z'abakuze ngira ndababwira bibiri kiva mu bwenge bwawe uramugorera gatandukanye n'ibindi amina muri kuramaza numva none ndabona kute ngo musanze ngo batashobora baravukana ngo naho ngo bavuye mu ishengero bakaruna ngo mufirasari ya muri ishengero urumva ngo jewe mba sinaka kumereza kandi ari mu miryango ibyo barabirenganya bamaze gukura nagamo kubaza ibyo arumva ubugingo buriwe n'umugo w'ugabana akumva murashaka mu cegesi Yesu ashimwe ngurumva baca baba abo bita basava abamogoreye ijambo rita kumogorera nukuba iki umusava n'umuntu atora ikintu atawutumara kufungura ntarashoboye gukora indege ikintu kiguruka mu kirere Yesu ashimwe atawutigeze biboneka abandi toye telefone ukavugana n'umuntu ari ku birometero byinshi
tukibyumva abadayimoni ore n'umusaza yaramukoreye ubwenge bw'iyo bwaramukoreye kumenya haleluya iyo rero bwamukoreye neza kandi n'iki abamaze kumenya Yesu ashimwe nta muntu utabitse twamukunda kurarira urumva ngo urabona akasarutura gahoka kwiye kuce ntara mahoro abantu ndakatya abona bataramukorera abona abantu muze bafatiza sinimanye kebere Yesu ashimwe ndiko ndifutisha mu bantu bakiri ibi ntazi ibintu byo ngomba kumubamukorera itandukanye kiri nico pastor akambujije Jendo sana nageze konfise haleluya ubwenge namunda gukoresha misi yose atamakorera ntabwo amina ndawo mutima mana mugisha haracapagize nati mutsondera neza shekiri Yerusalemu n'abakuru izo mwafirinda byari bisome 18 biri muri Timoteyo Yesu ashimwe Turi ndamutsomera neza ndiko ndise ndamushije twende ndabura icyo mbona muri kinyakamije sindashaka gutungana ko mugati muturabwana Yesu ashimwe ukitwa ni ntambo kuyiye uno musura pfa kuyiye mubucyo we narajya mu mwanda kurera togo muri kaminuza yitwa Salvatore Yaramugenjumura nake kwatura nagenda baziye ngiye kwatura ntegereje kwatura induka maso bomukakazi kura mutsocha waruko ikora kirengewe chandumba ati ari barengera kumva bari barengera haleluya naho ndakana atati yoga byambiye atari yashimwe kuva ko nabiri ngeye haleluya mungu kwani mnarengeze makalino cyo kwama bakabanye muteka urumva bane n'iki kinde irangiye abantu muri imisi batayishira mu ntuzeye urumva ngo kajya mu ngabo ngo umuntu ufite diabete wone ari kubari ngo rabana ko batafite ubuzima bwiza Yesu ashimwe mugari umuntu abarundo cyane aho no kwipura ndumva ko atamyaka igana sigaje Yesu ni byamunanira kumvira aranduka nzoshika akumva ko umuntu akubutse atari umuntu murinda kugira avuga kujya kwa abasore bari hari babone bavuga ati ibyo niturinda kugira icyo tukwishyuye Imana tuzajya haleluya yo numbiye kandi nayikombiza mukoro kwawe nayikombiza ibyo kandi Yesu ashimwe numva nokabito bana umama arahindurira wacara emererwa nawe agera ko babucana kandi muri mutima warakuriye abaje kubatabana Imana ishimwe n'ukore arahakora kubera nyine n'ibisi turashaka kumara na Yesu yagiye atahejeje yagiye bakanga babwiye ari mu mutwe y'akati akageza kumwuka niyasa atobabwiri Yesu abayagiye twese cyangwa kumera neza birashoboka birashaka gukora inisenda mw'ibinzigo ishari utambara neza kungumengo ndagaye kungumengo umugore nabafite inyuma no mwana ukamukarira ariko ubona abantu barimo batayimono uzobona niba yo buryo ariko kumati komengo ataya ikindi ngo wakoze Mwibonera haje gushagira cyari muri we byo kuri moto uramaze ko ni moto bayafite mu test ubona ngira tumye haramaze kunyira kuri moto ibyo rero bacha ujya hano hawe nyene ndate manda bigogo twakoye na madame Jendo watafise umwana mukuru yitwa Bugingo tuvugana na madame tutarabana tuducana amatugu tukiri hafi hakuno twashaka hakujojomi turabwirana inyuma y'ibiti ibi ibyo tumaze kumbona ngo baragiye kwingeso cyaziri kandi mu rugo mubaye hari ibintu cyangwa kubona n'undi ziri Yesu ashimwe kumwa mukozi w'Imana ashitira ubwatubarira ngo
hari umugore yagiye yari yashaka kumwitoka yakacyara abakobwa gusa agiye kugirisha imbaye isanga ari agahuzo n'umutarangije ngo ndabose wakana turose ngo twamusaga imbere y'Imana bamene ngo mugambo nagomba kumuresha amakosa ngo yiyi ngo mama bashaka kunywa kayoga ngo kabyeri basi urumva nyene ko wako kuva nyene banakanywa mbenga niko ntwari iki none turaronka utuntu dukeyi wonwa tutariteruye byose ryacu tubugira kabiri tuzakurizana aho batubona ngo yamugakora uje twigira tomurezanya mata ya mahera igihe kwabana hari nakindi kwa dufise koye hariho usanganye wariho dutandiko mugoroba niko Imana yakoresha kike none fatamana y'Imana cyakora byeri ko nta bitari yaba kubatuma kunakoresha ngo mubarambuke nyene aya hari ay'Imana cyakora ukandi ako gahugu gataka kwinjira imbere mu gakiri ako ni kuba gashobora ni kapeyo ngene nzoje yiyi abari cyane y'umuntu cyane cyane ni akaba kwinjira imbere mu gakiri usenge tutarikisa muganga ndakora kumenya neza bivana n'icyo wahise kuroshe nawe ukabwira abadayimoni ukababwira neza kurema mu kirundi cyangwa wowe ntambaye umunsi w'umushira cyangwa umva Yesu asoma wa mbere Yesu ashize abikije tugomba kwikompana kumera n'abandi rero bashanye n'abanyeshuri muri kaminuza yigisha uburimyi umankaderere wabo nababwiye wiki ahantu ntabwo mwiga kwatura neza niga guca ku mashuri hariya ahantu mutiza tutosanga wiga wadushikeyo n'ibyakurutse ubona umukozi w'Imana gufasha umuntu ataciye aho waciye nikuza kwatura uzatura mu gifaransa ngo fete ngo sama ive ngo bismaye umviriza utinze guca bugufi wiwe wiga kwatura neza hajya abagabo n'inzo n'umugabo n'inzamenye kakatu uzoshaka umugurira ifana ya silver ariko niba twakoranira kwiba asame ngo nibe muri serivisi dukoreye ndahejeje mu pakata na gapi mana